la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwanza makutano yetu tusimame tusome Zaburi. Zaburi 23. Tuanzia hapo mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Tasoma ndani ya jina la Yesu Kristo. Uwiteka niwe mungeri wanje sinzati. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Asubiza intege mu bugingo bwanjye. Anyobora inzira yo gukiranuka ubuzima. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshingo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Usize amavuta mu mutwe, igikombe kiraseseka. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Amen. Gerard aombe kwa ajili ya kwanza na mkutano. Ukagitangira utangirane nawe. Ibice byose biri gukorerwa ahantu uze ubifate. Wigaragaze, twumva imirindi yawe, twumva imvugo yawe. Nuvuga ugavugana na bene data n'abashi banje nanjye ntunyuremo. Iyo utangirane natwe mu materaniro, kandi uzatubere alfa, utubere na omega. Twirukanye ni Satani naje kure yacu. Abarwayi bari hagati yacu ubakize. Abanyantegenke ubahereza imbaraga. Ubwo bigaragaze mu materaniro tukubone. Dusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ani nyimbo tatu tumshukuru Bwana Mungu wetu. Omelimana mumaji.
Bwana wetu ni mwema. Na kucyubahiro mu izina rya Yesu. Apewe sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Tushimire Imana cyane. Tunamshukuru Mungu sana Twemereye kugira ngo bikari bya. ambaye ametupatia kuingia ndani ya kusanyiko lake Mwana mugoroba. jioni ya leo. Yabikoze. Aliyetenda hayo. Na kucyubahiro. Apewe sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Dawidi we avuze ukuri. Daudi anasema ukweli. Avuze ngo Uwiteka ni umwungeri. Anasema Bwana ndiye mchunga wangu. Uwiteka kubereye umwungeri. Wakati Bwana anakuwa mchunga wako, Ntacyo kenya. utakuwa maskini. Umwungeri nabonye uragira agaciro. Ndiye mchunga ambaye anachunga kisha anarudisha. Wengine wote wanachukia. Dawidi niwe wavuze ati Daudi tena anasema hivi, abarinzi nabo barinda. wachungaji hata wanachunga Uwiteka atarinze. bila Bwana yeye pekee kulinda, Aba barira. wanachokea. Byukuri Imana yacu ntabwo icyubahiro. Kwa kweli Bwana Mungu wetu apewe sifa. Bwana ametukubalia tena kukusanyikia ndani ya kanisa lake. Amen. Bwana Mungu ametutendea maisha. Ambaye ndio wasafiri toka Afrika. Hapo ngambo na wazazi wakapona na zawadi. Safari ndefu sana. Kutembelea angani. Hakuna kitu kinashika avion kinatembea. Ona tu kiliana kama ndege. Ama breki gachitse gusichapa. Breki katika anaweza kufika wapi? Lakini Bwana yeye ndio anaenda kiwa macho. Mungu wetu apewe sifa. Ambaye ameleta wazazi wetu hapa. Apewe sifa ndani ya jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu sana. Siku ya ile ndio jana alitoka kazini. Bibi yake kwa na starehe vibaya. Kwa mingia kwa hospitali. Lakini Mungu ameponya baba yetu. Apewe sifa. Na mtoto wa ndugu Rubanda naye wanashona kwa operation. Lakini nani anaunganisha nyama? Ni Bwana. Mungu ndiye mponyaji. Yeye ndiye mganga. Mungu aliyetenda haya. Ona mtoto wa ndugu ndama shida ilikuwa shida sana. Naye alikuwa amekata tamaa. Lakini Bwana alifanya. Ni kwa neema ya Bwana. Mungu anatusaidia kazi nzuri sana. Lakini shida hatuioni. Tukisema mambo mengi unaweza kucha unaingia. Tukisema kazi ya Bwana. Hapa ni shukrani ya ndugu Daniel. Anamshukuru Mungu alitulinda siku zote ambazo zimepita. Na kuona amelinda mzee Sanzogoro na Mere Nyirabasare kutoka Afrika akafika hapa salama. Aliyetenda yote pia aliponya pia akaponya mama Tiene yake na ndugu mshimia.
Imana yacu idukorera ibitangaza. Mungu wetu anatenda maajabu. Imana yaruhuye mushiki wacu. Mungu aliyeponya dada yetu Nubwo byari bikomeye, hata ilikuwa nguvu, ikamuha umwana muzima. akampa mtoto hai. Iyo mwana yabikoze. Mungu alitenda hayo. Yahabwe icyubahiro. Amen. Dufatanyije na mwenda tumushimiye. Ashiriki na ndugu mshimiye na jamaa kubw'ibyo binezaneza kwa ajili ya mema Imana yatugiriye. ambayo Mungu ametutendea. Amashimwe. Shukrani. Frere Gakuru afite ishimwe rya kabiri. Ndugu Gakuru ana shukrani ya pili. Minota mikeya. Dakika kidogo sana. Ashubije iteraniro mu buzima bwa Yesu Kristo. Imana iri kuduhuza uno munsi, yemeye gukira mu iteraniro uyu munsi, yakoze ibyo bitabo icyubahiro. Imana yaturitse icyumweru ni kinini kirekire, Imana yabyemeye kuduhuza uno munsi, Imana yabikoze bitabo icyubahiro. Rusange fatanyije n'abera bose, Imana yakirije umudamu, umuntu atamushimiye kugeza umwana muzima, Imana yabikoze bitabo icyubahiro. N'abana b'abantu ntacyo twashobora gukora kuko Imana yo yumva yashuze amasengesho yacu, Imana yabikoze bitabo icyubahiro. Ishimwe ryanjye rinini cyane kandi rigari, nshimye Imana cyane cyane itagira ubugarukiro. Imana yamfashije kandi Imana yafasha ababyeyi banjye nkongera akababona ari bazima, twe twaramukanya. Imana yabikoze. Imyaka myinshi, igihe cyari kirekire, ariko Imana yabyemeye nongera mbabonaho ari bazima. Twe turateranye twicaye hamwe, turi kurya iby'umubiri hamwe, turarya iby'umwuka hamwe. Imana yabyemeye, tuba turi kumwe nawe rero namwimbere n'akaririmbo nareba ibice bibiri gusa sibiramo umwanya kanya. Komeza. Bareba bareba namufasha ya 317 numvaho ibice bibiri cyangwa kimwe gusa. Nakuwanya nande mwami wanjye, nakuwanya nande mwami wanjye, nakugereranya nande, konanga kujya maso nkabura kumwe, nakuwanya nande, nakuwanya bakomeye, nakuwanya nande. Nakuwanya
ni Mungu asiyeamrishwa kitu fulani. Ndio maana alimwambia Musa ati mwambie tu mimi niko ndiye. Amen. Tunamuliza ashimira Imana. Ndio utamuliza mshukuru Mungu ambaye ametupatia siku ya leo. Amemlinda ndugu Santoro na mke wake kabageza hano mahoro kufikisha hapa salama. Pia amempatia mama Dieme mtoto hai. Yote hiyo kazi ya Mungu aliyopewa anafanya kwa dada zawadi shida kanwani dada zawadi na shukrani ya kinywa pia wimbo. Muhe Mike. Patie Mike. Ashimira. Ashukuru Mungu. Apokee shukrani ya dada. Foste ashimira Imana. Foste anamshukuru Mungu yarinze frere aliyemlinda ndugu Sanzubuhoro na mke wake kuva muri kutoka Afrika bakagera hano amahoro kafika hapa salama. Yabikoze nihabwa icyubahiro ndani ya jina la Yesu Kristo. Kubona yararuhuye na kuona ameponya mke wa ndugu Mushimiye yabikoze ambaye ametenda hayo icyubahiro mu izina rya Yesu ndani ya jina la Yesu Kristo. Amen. Frere Budia ashimiye Imana. Ndugu Budia anamshukuru Mungu dushoboje guterana ambaye anatuwezesha kusanyika. Kubona yararinze Frere Nsanzubuhoro na kuona amelinda ndugu Nsanzubuhoro na mke wake bakagera hano amahoro wakafika hapa salama. Shimwe shukrani icyubahiro by'Imana yacu. Imana yakira amashimwe. Mungu apokee shukrani zote ndani ya jina la Yesu Kristo. Amashimwe ni menshi, bayani ni mingi mioyoni mwetu. Imirimo myiza kazi njema ambayo Bwana Mungu anaenda akitutendea. Amen. Nikakuachie mwema tata. Tunampokea ndugu Sanzubuhoro mzee wetu atusalimie. Mamuhe Mike patie make atusalimie. Ndamukije abera bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndishimye cyane. Amaso y'uko bike iby'icyo akabyirebera. Umuhungu wanjye gakuriye akajya asomekera mbese kuri telefone, nareba uko muteranye, nareba uko mwishimye, nareba uko abera bari kubiririmba, ariko ntabwo kuko nzajya. Ariko Imana ikora ibikomeye, iyo Mana ari we Yesu Kristo kumutera amashyi. Kimumenya cyane Uwiteka kabisa yanenze mu rugendo kuva mu Rwanda kugera hano mu rugendo rurerure. Twagezeyo ndavuga ati ikibuno kirarushye, ariko Imana iramfasha ndakomeza ndihangana n'umurongo munini. Nabonye byiza hagati y'abera kubona Imana ishoboje guterana n'abera ikemera kugira ngo uyu munsi uyu mugoroba ubeho, kabona bene data kabona abashyitsi bacu. Ndanezerewe cyane. Ni amahirwe kubona guterana n'abera, ni amahirwe akomeye ari ababyifuza ariko ntibabibona. Abene data babiri barabashyiriza barambura bati aho uzagera tukuragije Uwiteka Imana y'ubwo bw'ikirere
kandi niyo yavuze ati kugenda no kugaruka ntizaturinda. Nuko bakora ibyo bari bagomba gukora, barasenga banegeza Imana, kandi Imana yabikoze bagejeje hagati yanyu n'amahoro. Imana turayishimiye cyane. Shimira Imana cyane muzi ukuntu imaze igihe ntibabona imyaka abanzi ibyumba no mu Ruhengeri igihe kirekire, ariko shimira Imana ko ngiye kubona abana bazima, nkabona abuzukuru, nkabona mushiki wacu, nkabona bene data, nagende bakorani uriya n'indi n'amaso y'umuntu babambira baturanye uriya runaka mbanezere, none ngeze hagati yabo. Iyo Mana ishimwe kandi ibona abaje bagiye kumva banyita Nsanzubora Etienne, amazina yanjye nazanye n'umufasha wanjye. Imana iduha umugisha hamwe namwe mu izina rya Yesu Kristo. Naomba pia msaidizi wa asimame asalimie kisha mtaka mmoja. Nakaribisha katikati yetu. Umefika ndani ya jamaa ya watoto wa Mungu, jamaa ya ndugu, wewe unachangia safari ya kuelekea mbinguni. Damu moja